Koje je ono bilo pitanje? Bilo je pitanje, jednostavno da si vrlo hrabro izreagirala da je taj dio tvoj. Nisi pokušala fejkat. Očekuje se uvijek da ideš fejkat kad se dogode takve stvari. Ti jednostavno izlaziš van i kažeš ne, to je moje, vratite mi to natrag. Da, to je moje. Vratite mi to natrag je bila prva reakcija. Onda sam shvatila da je to jedan jastuk od perja kojeg se više sakupiti nijedno ne može. To je bilo onako vrlo optimistično. To je bio onaj optimističan dio mene. Poslije sam mislila, bože, što sam ja jedna duhovita osoba. Nije mi u jednom trenutku padalo na pamet da zafejkam. To je moja snimka, privatna snimka. Ne bih mogla govoriti o tome kako je ona ukradena. Mislim da ću time samo policiji otežati njihov postupak, ali sad ja nisam uopće htjela niti to gledat. Donijeli su me ono ispod ruke par CD-ova. Nisam išla na internet. Fuj, internet. Bill Gates je čovjek, ja. Nisam išla, nisam gledala. Film moj postoji, međutim sad su već me obavijestili da kolaju filmovi po 40 minuta, po sat vremena. To je poprimilo velike razmjere, tako da u stvari uopće ne znam, ja bi voljela naći, mislim... Malo te ne očekuje se filmski maraton. Ma da, ono, 1, 2, 3, ali eto, ja očekujem da će se naći krivac, iako to naravno neće biti meni nikakva satisfakcija. Tko je tebi javio prvi da je snimka vani? I šta si prvo pomislila? Pa, javio mi je moj menadžer Tomislav Petrović. Ja sam bila u Splitu i propustila sam ručak kod mame. Kad mi je javio, mislila sam da je to laž. Onda mi je rekao detalje koji su mogli već shvatiti da to nije. Zaista ne mogu govoriti, iako sam snimku mislila da sam uništila. Sad to uopće nije važno. Javio mi je i eto. Kad si shvatila da ta kazeta nije više doma? Shvatila sam kad je cijela Hrvatska, jer ja sam osobno tu kazetu svojim rukama uništila. A kako je ona izašla van, to je, sad bojim se, stvar policijske istrage. Jedna stvar koja definitivno neće narušiti policijsku istragu, a ti si je malo prije spomenula, dakle, snimka je ukradena. Da, snimka je ukradena. Ne mogu reći otkud. Dobro. Bila je u mom privatnom vlasništvu i moram otkloniti svaku sumnju ucjene. Znači ucjene? Ucjene nije bilo, nikakvog iznuđivanja, niti je iko od mojih bližnjih dobio ikakvu informaciju o tome, niti je iko bio obaviješten, niti smo čuli ikakve tračeve, dakle, ništa od toga nije bilo. Čula sam da se pojavljuju razne špekulacije, ali zaista mislim da to sve samo otežava policiji rad i ljudima koji se tim bave. Eto. Pitam te to zbog toga jer činjenica je nekako ispala kao savršen scenarij. Ti najaviš u visokotiražnom magazinu. Pa ne, nego razmišljam o tome. Neko je prokleto kao dobro isplanirao. Ti u visokotiražnom magazinu objaviš svoje vjenčanje i neko ti 4 dana nakon toga servira. Prva špekulacija je odmah bila keč. Ispada dobar scenarij. Pa ispada dobar scenarij, ali mislim da bi to bio dobar scenarij za nekakav film.
u stvarnosti smatram da mogla se nanijeti šteta i puno ranije. Kad je snimka nastala? Ako se šteta mogla napraviti? Snimka je nastala prije 2 godine. 2002. godine. Znači mogli su to već puno ranije plasirati? Da, sad ne znam. Odnosno ne možeš rekonstruirati po tome jer ne znaš kad je jednostavno nestalo. Da, ne znam jer ne provjeravate, ono panično dolazite doma gdje su mi lančići, gdje su mi cipele, da mislim je... Odnosno ne provjeravaš ono što si rekla, što sam mislila da sam uništila. Da. To je za tebe bilo uništeno. To je za mene bila prošla svršena priča. Mislila sam zaista neka konstrukcija. Ne mogu sad to tvrditi. Da li je neko to plasirao nakon najave mojih zaruka i vjenčanja. Ali dobro se našao. Plasirao je onak. Dobro se plasirao. I je li to pokvarilo planove sa Srećkom? Pa mislim da je to zaista suvišno pitanje. Ako se s nekim zaručujete, onda znate da... Ali odgovor nije. Da, znate za koga i taj mora biti osoba koju volite, koja vas voli i to je uopće neupitno. Na snimci s tobom je bivši partner. S obzirom da ovo sad počinje biti onak šteta puno većih razmjera. Jesi li se čula s njim i kako on reagira? Pa čuli smo se vrlo kratko, morali smo, oboje smo u ovoj priči. Mislim da svi tu moramo biti nekako kooperativni, iako je to vrlo praktična riječ. I to je to.